Oh yeah. Number 7. Bikole. Jizzo and jizz kugasak. Magic sound. Imbere ya byose shimira Imana shimitse rugira byose we wakimpagaritse abampondi ryavuzwe riratashe ibi bimwifuza kuri jewe ntivyashize ndigiti kiturirwa umuco mu mwijima flow genda zamana umuganga w'imitima abasinda bashwiragiza bose nkasiga inyuma sinkijugumira mike ndakankamira nta mwanya wo gutakaza naramaze gukanira music ntiwombanira ibihome ndabomora nyuwunyumvisa lemera ati 7 Imana yaguhaye impano Ndakujugumiza style zose ndaguhereza 7 flow ndataguha Ndakujugumiza style zose ndaguhereza 7 kubura no kuronka bimenya kiremwa muntu gusa mu byo dukora dusabwa kugira ubuntu abafanzi ndabafitiye inkumbu bo bashigikira nkava muri bene intambu abahora bampinga bose ubu bari mu vyambo bumvise beti nk'iyi bahakwa kurya amasambu sinkiri wa wundi si vya bindi umva flow ziruta inyama y'ikindi imyaka ni myinshi turi mwaka gati gito amajambo asosa nkayo usanga mu bitito ntega birutekereje ndi muto sindi gito Imana yampaye itaranto Ndakujugumiza style zose ndaguhereza 7 flow ndataguha Ndakujugumiza style zose ndaguhereza 7 flow ndataguha Imana yahaye nta numwe abari bumwake ku masho ndaturira ndumukorana bushake Pita mbale no gusigira amashoke nibi yakabanga bama bantunga intoke sinkiryamira mbadukana na rusake ndumunyamahoro nta kubana mu makarate guha imidiho yose we dogo nturi bumfate fata nka nkami ryo nkubwiye ntuzorite Ndakujugumiza style zose ndaguhereza 7 flow ndataguha Ndakujugumiza style zose ndaguhereza 7 flow ndataguha Yes, number 7 ndashimira mwese munshigikira. God bless.